Icagi 11 cia COLONIAL kaunti-ini ya Kirinyaga nicio iri mubango-ini wa guthurimwo na kuheo TAITU aumagana ma AIKARI makoretwo migunda-ini ino matari na TAITU kwa makiria ma miaka 40. Icagi iria iri mubango-ini uyu ni Rwambiti, Kimunye, Ithare-ini, Mukinduri, Kibirigwi, Kiangoma, Thiguku, Kagumo, Kamuiru, Ndindiruku na Githugondo. Gavana WAIGURU akiuga wona aikari aya mamukira TAITU ciao ni megukorwo na wiyathi wa kuhuthira migunda ino matari na hau. We are also undertaking the titling of lands in 11 colonial villages in collaborative effort under the Kenya Informal Settlements Improvement Program. This project will provide security of tenure to residents of Rwambiti, Kimunye, Kibirigwi, Kiangoma, Thiguku, Kagumo, Kamuiru, amongst others. WAIGURU ni oritie honge ciothe atongoria hamwe na AIKARI kunyitanira niguo gukinyaniria mubango uyu undu uria guteithiria gukura kwa icagi ici. Minister wa migunda thirikari-ini ya kaunti Reverend Samuel Kajabe augite matire na undu ungi wa gwika o tiga gutigirira aikari othe icagi-ini ici ni mamukira TAITU ciao. Ruth Wanjiku uria ni muikari wa gicagi gia Thiguku augite undu uyu wakinyanira ni mekwota guikara wega migunda-ini ino amu ni megukorwo na maratathi ma kuonania nio ene migunda ino. Ndumiri yake ikinyitwo mbaru ni David Muriuki kuma gicagi-ini kia Rwambiti. Turakena ni undu wa kuona ni megututeithia tugie na TAITU citu mugunda gicagi-ini giki. Mundu aikarite agikara eiguite akamenya baria ari ni bake gutire mundu ngimucuna kana ngimwagagia ona akienda kwendia. Mathina aria tugeragira muno guku ri mundu angikua guti mundu angigaya ploti ene keri ploti ya mundu ndangipota gukuona runi nayo gatatu ona kuthikana no thina. Tari nduta wira biashara ya mundu munini takora ndina TAITU teo no ndie ngombe runi na ngie na mbia na mbote kulibaga runi ngiruta biashara yakwa. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, Njagũ-ini wa Kiarie.